बाबा आज शेष रविवार कौन रोसे घरे जॉइन हो गलानी कौन करिବି कह ब्रेड आलू पर नहीं किसी गोटे कर ମୁଁ ତ ରଖିଛି ଛତୁ ପକୋଡାକୁ ଆଉ ପନିର ପକୋଡା କରିବା ବୋଲି। ହଉ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ତ ଆଳୁ ତ ଅଛି କାଟିଦବା ଆଉ ଆଳୁ ଅଛି ବ୍ରେଡ ଅଛି ଆଳୁ କାଟିକି ଟିକେ ସିଝେଇଦବା ତାପରେ କରିବା ହେଲା। ତୁ ଯାଇକି ରେଡି ହେଇଯା କାରବାର ଯାଇକିରି ହେଲା। आज नुआ रेसिपी जो करूज से कौन कौन पड़ुची ହେଲେ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ବ୍ରେଡଟା କାଟିବି କାଟିକିରି କରିବି ଆଉ ଏଠି ବ୍ରେଡ୍ ତାର ସାଇଡ୍ ଚାରି ପିସ୍ ଯାକ କଟା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ହାର୍ଡ ହେବ ହାର୍ଡ ହେଲେ ବିଜାରେ ଲାଗିବ। ବ୍ରେଡ୍ ସବୁ ବତୁରେଇକିରି ସବୁ ପକେଇବା ଆଣିକି बाबा आज कौन रोसे कर कहीं गेटअप रे अछ ନାଇଁ ପୂଜା କଲି ତ ପାଇଲିନି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲି ଆଉ। हो हो ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ जीरा पाउडर गरम मसला तापरे टिके जुआनी पकेदबा अल्प फ्लेवर में स्वाद अनुसार लुण ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବେସନ ପକେଇଦବା ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶେଇକି ଚକଟି ଦେବା। कौन कौन सब रोषेई कर सारे ଛତୁ ପକୋଡା ବନୁଛି बढ़िया आई तो आउ ପନିର ପକୋଡା ହବ ସେଇଟା ତ ସ୍ପେଶାଲ ସେଟା ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ମୁଁ गोल गोल करके छाणले भी हम चट्टा चट्टा करके छाणले भी हम इमें छाणले भी हम आज स्पेशल आइटम टा किमी देछि बढ़िया बढ़िया जा बढ़िया यात्रा कौन धरछु या संग को ए टमाटो सॉस कि चिली सॉस नो एटा पुदीना चटनी टिके मिसई खाइबो ग्रीन चटनी डा एटा हां पुदीना चटनी डा ग्रीन चटनी डा तापर जा खाइबा बहुत बढ़िया है चिल्ली